niat sinsin hadir pula syajid untuk kandidat jom ke parti NPP na kandu of my constituency Syaga District Council na smai keteng jom play ba ngan buat ikikin don renti kat ke constitution jom dari India buat kian ladan kakan manata buat renti penek pensat agar India itu Malaysia. Te hakapor bampat mat te ani skiterwai ka beneng kendo sngo balak yo lut rimenta dal hamat pilai ihi ngam dan kamban kerentan te kadi kata te ngasno ba ka juba nak kaliang pai ba kan sadat te kinpet hi ya kita kibrio balak bantre kam deshu kapor ingi ban shu bun ki ba shu he ne ashrum shanek hoi kata ke ba sutunat jingkeli kajubab jungi kalong kumni hadin ka jingklat kindit no jung ba he latib lang hau benai September arja pusau kala penlong yi babun kiri orang ba kilong kemi ki samla ban wan ban kenjok kedien ban kentu yangi ban wan yakun no nanong tmai kadau balai yanga la he la san la kha hapok se kabadeka konstitusi no tmai te ngala hakabaningkong jeng syanga kentaj ba kala syakri kat tu ka son kamol kening konstitusi ngakwa ibn beteng lei kala dan sidan jing penbon te syua ban syimi karai ngala kenduk syua kat tu kat niki nong ilam te ba ndalai kenduk ngi sa syim ya karai ban wan yakun bat syua ban le kata kum ka akor brio ka pengidan nakal yang kajungi ngile ban kenjok ketien ya ihman jong i ba he la diblang ba kay kasam ba ilok ikurim te ban pentip ya kata ka jing temu bat ya kata jing pesno bat ka baso tenat ban nakal yang kaying jong ba he la diblang ki pediang ya kani bat ki kerku kedok bat ki ajing kershan kata hi ka bangasno ba ngayok men sim ban shift shini shinok tumai ladam dei ba kerku kedok kaying ba he la diblang atrai nganam kwa ban yele persya la dadang dan lima i mentoi hi ban yele nama film job